Koliko mene žaliste, a svijeće za njih došla. Došla sam iz Pljevalja, tu na protest zbog sve ove situacije. Iskreno ne znam šta treba da uradi dvoje malo djece da bi se desilo nešto ovako tragično i katastrofa. Užas. Došla sam ovdje da tražim odgovor zbog čega se po drugi put desio masakr na Cetinju i zbog čega niko ne odgovara. Zbog čega je toliko teško podnijeti ostavku i zbog čega opet, nažalost, nećemo dobiti nikakav odgovor ko je odgovoran između ostalog za ubistvo i dva nevino stradalog djeteta. Po drugi put imamo situaciju da nam neko ubija djecu, pa pitam da li su se ti ljudi zapitali zbog čega se sve ovo dešava.